nta muntu ugira ikanisa hano, uzo ndabivuza mu gakate, nta muntu ugira ikanisa mwisi. Itorero ni iry'Imana, itorero ni iry'Uwiteka, nta torero ugira. Nta muntu hano kwisi ugira itorero tawe. Itorero ni iryande, iry'Uwiteka, ni irya nyiracyo. Ahubwo buri muntu wese yoba umuyoboro kuyobora itorero. Rero naje nta torero mfite, nta kane mfite. Imana yanyujemo ijwi rya kane, ngira bagwereka, ngira abayumbe, ngira abapasiteri. None umusaza Yozano nta muntu kurusha amavuta ku isi tawe. Jewe gasimfite ngo nzokura nk'impano igenda ikura, nk'umudiyakoni ngo nkure, ngombe pasiteri ngo nkure, ngombe apotre ngo nkure, ngombe kerubi. Jewe ni iki giti kuzogeza mfuye. Takindi giti nkeneye ni sente gusa, bakambamba n'umucuranzi. Nta mukristo ugomba kurwanya undi kandi babana muri kariyeri. Tibiho nukuvuga ngo umusaza Serende agomba kuza gushigikira kiriki kubera ko ari umwana we ukora nk'ibyo data akora. Yes. Nitangazo iki ni igihe cyo gutaramira Imana nk'abantu bazapfejo. Ndabarahiye Yesu karaza. Ayo ni amakuru y'imba ndore Yesu karaza. Pasiteri Silas munyibutse ako kantu kanyuma. Nabwiye pilote ndamubwira ngo mfashwe Nzabakiza atanga komanteri. Nzabakiza agiye. Nzabakiza niwe muntu dushobora kuba twarasirimbanye cyane na pilote, ariko kuva mu byumweru nka 2 namugirira urukumbuzi n'urukundo ndarabona. Pasiteri naruha umuyobozi yaravuze ngo bicaze pasiteri n'umushitsi na Napoleon karata protocol. Nzabakiza nkumva nteye irungu ridasanzwe, umva umutima wanje wuzuye urukundo rwinshi. Ndashima Imana kuri iki gitaramo. Uyu wacu mukundira ibintu bibiri, kimwe muri byo turagisangiye twese, ariko nzamona cyane nge nawe twanga gasuzuguro. Abantu benshi banga gasuzuguro, ariko njewe nakiriki tukanga cyane kabisa, tukanga cyane. Cyatumye nza kugira ngo tumushigikire, nubwo mubona yarakoze igitaramo gihoraho. Iki gitaramo nanone kigomba gushorwa nk'amafaranga menshi, ubwo nda muntu baza baheze kibanza for free. Amatorero yo mwivire twese turayazi, kandi noneho amatorero ahenze y'i Kigali hano arashobora kuba ari hafi 100 ngaharenga. Ariko mbabwire, ahantu hadufitiye inyungu tugomba kuhashora imbaraga zacu. Nukuvuga ngo iki gitaramo si cakiriki, ni cacu. Na ahantu tuza tugahura n'Imana, Imana ikavuga nga kuri yarivugishije uri mubyeyi wacu. Tugomba kuhashora, tugaza tubwira kiriki ngo kiri nohereje amafaranga ndi muri Kenya nubwo ntabaye mu kane, nubwo ndateranye, nguyu umusanzu wanje. Ico ni kimwe mu icyakabiri, mukundira kwagira urukundo rwinshi. Nanje naho muri kariyeri yaje, nanje ngira urukundo rwanje rwaruzuye. Ikimenyimenye n'ikimenyetso, uko umuntu yoza akamvamiyano ngino shati ni yiwe inzaho nayiguriye kubera ingene nkunda abantu, kugira ngo ngumane wa muntu
no mubwira ngo ubwo uvuze ngo ni yawe narayikwibza nayikuye mu wawe ngiye yijana ariko urukundo rwaje nawe rukomeze rwuzuye kumukundira bakunda abantu turagushigike papa ejo tuzahura nzogwa 1,000 aho zo gushigikira igitaramo Imana igumugisha kabisa ari hajya uzungurira ari yahirya akumurete so ariko bakamerameni gukeraga uko bofata mu aruta sikabi ni address. Haleluya! Twongera tuzamura icyubahiro cy'Imana. Abana b'Imana iyo bahuye bago nta mugambwe umugambwe murawuzi ta parti politique tuwohura n'umuntu wambaye agapira ka parti politique uwa urwanya mugenzi ukambaye ta mukristo ugomba kurwanya undi kandi babana muri kariyeri tibiwa nukuvuga ngo umusaza serende agomba kuza gushigikira kiriki kubera ko ari umwana we ukora nk'ibyo data akora ngomba kuza gushora imbaraga zanje n'amafaranga yanjye ku mushinga wa kiriki kubera ko umuntu yatekereje neza tugomba kuyoboka ibitekerezo bye twese yatabuze n'umwe bana b'ibya byacu ngo tumushikire uzoza utekereza tukuyoboke Amen amen uzoza utekereza tukuyoboke tuzotaramino sare ibento tuje gukodesha sare mu mujyi twa dutanga miliyoni ku kane kamwe ni vuba cyane turabizi Yesu ari hano ku bwari turabizi mwonyakira tugatera haleluya turabizi tugiye gutera haleluya imwe twese duhagaze twese kandi buri muntu ayakira abafate microphone nzabakiza nafate microphone tere haleluya ndatera haleluya imwe tuyakire mbabazi nafate indi buriya tugiye tugikorera igitaramo mu mujyi nubwo hozaza nk'abantu babiri buriya tuba duteye imbere bana bijya byacu ngo yabuza abantu yababuze gute nogenda bakodesha sale uyu mugabo akaba ari umusanga tugahimbaza Imana tuba twateye imbere mu buryo bw'ibifatika nubwo tutobona abantu agiye muri City Tower kwagiye nko muri ya sale bagashiramo sente gusa idapfuye amato na bafre nziza bakaza n'umuntu wuzuza ni itangazo iki ni igihe cyo gutaramira Imana nk'abantu bazapfejo ndabarahiye Yesu karaza ayo ni amakuru y'indore Yesu karaza shimwa himbazwa waramamaye Yesu rakomeye bose bahimbaze izina ryawe mwamurakomeye shimwa himbazwa waramamaye Yesu rakomeye bose bahimbaze izina ryawe Yesu rakomeye haleluya twongere kandi ndimo subiramo namenye shimwa himbazwa waramamaye Yesu rakomeye bose bahimbaze izina ryawe Yesu rakomeye shimwa himbazwa waramamaye Yesu rakomeye bose bahimbaze izina ryawe Yesu rakomeye nakutakiye babaye uranyuza urantabara terizindi zibiri muze kunyibutsa cakendo cy'umusaza navuze ari kumwuka yanyongoreye kandi reka bisa muze kukinyibutsa singire tuzamure ku maboko ariko
ariko abantu b'abagabo Falo isi dufite Kristo. Abantu bosuzugurwa mu isi bafite Kristo. Muzinze muzamura amaboko. Nakane nijuzo buri kuri afishe. Nakane ni Michel. Oya ni juzo buri kuri afishe. Uhoraho. Aho. Nakane kandi. Nakane na gatanu. Nakandi kane kandi gakurikira. Hose. Nukuvuga ngo ndi kuri afishe utune twose. Akana. Ndi kuri afishe utundi tune dutatu. Tune Tune. Naka kari. Ku mpamvu zibiri. Ku mpamvu zica umwuka wera ashaka kuzakora hano ndimo. Iya kabiri. Ku mpamvu zanje mbaye mbona Yesu yambwiye. Tuzamure. Amen. Wakuye kure Maboko twese mumwijima ushirabona wakuye kure mumwijima ushirabona. Hallelujah! Sasa nibo size yacu twasirimbanye. We inde Fredari. Mukirikiga nawe niwe size zacu ariko twamutinye yarusha yahagarikiye karaguma ku twe gusirimba gisirimba cacu yeme twarasirimba ibizaba kizavuga kicukiro kagarama kwa muze gafupi wakaza dusirimba ukagira ngo umuntu arapfa. Apana ibingibi kandi katutagira ifaranga nazi nguyu wacu. Wakaza dusirimba tukaja kurara mu nzu imwe twese. Tubona ngo uyu mubyeyi waduhaye ifaranga. Twamwitegereza mu gitaramo tukama tubona ko tugomba kurara iwe twese. Tukama tugenda tutamuzi agacumba titwamara imusu tukama twamara iminsi 3 cyangwa 4 tukama dutwara sente. Tawugira amahuzu, tawugira ifaranga, twe ngira nkeya nzabakiza nke pilote nkeya. Kugira ngo tugura amata kukotiza. Banyene nkeya tugira ifaranga nke zishobo. Ariko twadusirimba amaze tugasenga, amaze Yesu akafu. Ariko ubunyine umuntu aratekereza kurira indega kamayuri. Hakika ya Chonge kandi ugaruka. Narabwiye abantu twarasirimbye hano imbarara n'ababacu. Mbwira abantu ngo neza nibwo ninjiye mu gucuranga sente. Neza ndasanga aho mbaye new. Nibwo ninjiye muri kariyeri. Kandi narayinjiyemo. Burundu. Jewe gasimfite ngo nzokura nk'impano igenda ikura nk'umudiyakoni ngo nkure ngombe pasteri ngo nkure ngombe apotre ngo nkure ngombe kerubi. Jewe ni ikigiti kuzogeza mfuye. Takindi giti nkeneye ni sente gusa bakambamba ndumucuranzi. Tugiye gusirima ahajya twara tugeze. Kwiyereka tubwirize. Talafa
Alfred bakereje muze muzinduka mu materaniro. Turagushimiye Mana kota tamalariza forme le quatre guerrier shila la tresha informe. Bwana sifiwe sana. Haguruka wa umuntu yubatse inzu abantu bakayitaha baza bamwa gusa nta magambo menshi. Uyu munsi kubwiriza si kwinshi twatashe ikibanza gusa mwatumiwe umutahe ikibanza gusa. Protokole umuntu wicara inyuma ari kugorana bakwizera uza wicara mutambuka imbere. Uko ndiko kuri be yahoze avuga hari ibintu tugomba kuzorenga. Uraje wicaye inyuma intebe 100 ziri imbere yawe muze mutambuke twegerane. Babwije ukuri kino gitaramo sicakira kinuko be yayivuze na nzabakiza. Hari n'aya makanisa yose niba ari n'umuntu muza mwita izina nta muntu ugira ikanisa hano. Uzo ndabivuze mu gakate nta muntu ugira ikanisa mwisi. Itorero ni iry'Imana. Itorero ni iry'Uwiteka. Nta torero ugira. Nta muntu hano kwisi ugira itorero tawe. Itorero ni iryande iry'Uwiteka. Ni irya nyiracyo. Ahubwo buri muntu wese yoba umuyoboro kuyobora itorero. Rero naje nta torero mfite, nta kane mfite. Imana yanyujemo ijwi rya kane ngira bagwereka, ngira abayumbe, ngira abapasteri. None umusaza Yozano nta muntu kurusha amavuta ku isi tawe. Woshigikira se wowe undi ninde? Ndamuyobe uwo ari we. Ako ka umusigaye niga kuvuga nito jeza mvuga ndi mfite isukari yo hejuru. Ariko narabiretse ngiye kwiga kuvuga ntujije kugira ngo nabaza bakwaza n'ibyo ngibyo bishiri. Ndashimana ku uyu munsi turanashimira twakoreraga Kanombe mu zukuri yo gitangira igikorwa umuntu akakumva bwa mbere akaguteza adresse Pastor Nathaniel ndamushimira. Abakristo bari hano ba Kagame umushimire. Mu zukuri yarafashije ayanyumva adutiza iri yeneri kandi habaye umurimo muri yeneri ukomeye. Rero Imana imumugisha n'abakristo rero kubitira amashi bwa Pastor Nathaniel. Kuko ugiye kwaka ikibanza ne wozumva biragoye. Ariko kuba yarampaye hariya n'ubundi tuzogumana dukorane nawe. No kubera yuko twimuyetere gusa. Bitewe nuko publique yacu yose iba hano. Publique y'abanyamuryango bakane abakimirongo. Niyo mpamvu rero twimukiye hano. Bitubona nandi hoshe hakapfa kuba gusa batwemerera kwaje. Rero ndashimira ku bwa Pastor Nathaniel. Kindi ndashimira Bishop wa hano. Muzukuri hano ni benshi bayifuzaga kuza bakorera. Hari umupasiteri twaza tukompeta nawe kubakorera we kuwa kane cyumweru. Yaza atanga ifaranga zitabaho. Ariko umuvyeyi aravuga ko bakiriki yarasabye akaza mbere hano Imana imumugisha aratwemerera. Amafaranga dutanga so gukodesha ukundi. Ni isuku ni reba birazuma kubicana gusa aramayese. Ni 50 umuriro wazo. Rero urumva rero turamushimira kandi Imana imumugisha. Wenda Samsoni uri hano ushinzwe izuma araza kumushimira Imana imumugisha. Iyo ni liturgia y'amatorero. Ndashimira kubatumira. Wereka we tufatikanyije akane. Were haguruka. Ubuka tugukubitira amashi. Moses cyangwa Beya muri kwitiyana. Imana igumugisha. Wereka nawe turahujije. Kandi naje gusanga atari na mukuru cyane. Bituma none twamadu turapatana ruki. Ariko umuntu muzamushesha ariko wakukaga kuruta ukagenza amaki. Ariko gwereka n'umunyaka ntakibazo. Neza igitekerezo canje mbere yo gukora ubukwe akizi. Batese kwita ingoma ngiye gukora ubukwe. Numva arambye ati kibanzo ke urubanza rumwe ruceho urundi buzone kuza. Wereka ndagushimiye.
kandi nubwo aba mu gihugu cya Kenya ariko iyo ari hano mu Rwanda iwe si ukumutumira ni itegeko kuza mu kane nuzo utumira mu yandi magambo Imana iguha umugisha kandi tukuri inyuma ico zo kubita cyose nafite igiterane afite igiterane ciza hano ari gupanga ngo cyo kuronshinga umukunga nimba yasinde n'indi jambo yavuze afite na TV yitwa ngo Urusenda TV ico gega nimba zoironshinga tuzoironshinga twese takibazo ndiyegereza Pastor Alex haguruka Pastor Alex nawe ni inshuti yanje yigeze twakoze igiterane Bukavu cage hari muri corona mufungiranye hano twajanye Bukavu aranyambara dukora igiterane kabisa ciza we gihe twamatu inshuti muzo kwinje nagiriye ubuntu bwo kwinshuti na pastor kandi kiri muto ni inshuti yanje yindi tuganira akantu kandi rero yamambwira ngo hari nandi bari bantumiye ariko kuko gitangiza ngomba kuza kugushigikira Imana ikumugisha ndashimira muzehe iwe gitangira gusenga niwe umuntu agaze umuntu kubwiriza nawe akamburisha iwacu Butare akamaza aravyibuka akaba mwacu tukaja kwa Bizimana nyine twageza dutaramira twamenye kera afite nk'imyaka 13 umva ni kera kugeza niki gihe niyo mpamvu uza mu byo gumwuka shewe gukompara nibiba ariko nzamona yoboye kuri jewe ndagushigikiye duhuye zamubwira ngo tubiziranyeho haguruka tukubitira amashi abantu bose kandi kuba serenda dushigikiye hari ico bivuze iyo umuntu w'umunyamwuka gushigikiye muzitonda hari ico bivuze natwe tuzogushigikira mu gihe nanone tukiri kumwe tuzokwambara tuzosonza sifite faranga nyinshi ariko ico kirato cingo cabaye gute cakutse mbere yakandi kanubwira ifaranga kigura ntama uzo kujanikira ikirato kikutse tuzogura ikindi gishasha nje nyine nzocigurira uza birarangiye ico kirato cyo ndagishoboye sinshoboye vewe itariki kirato ndagishoboye Imana igumugisha ndiyegereza president w'abayumbe nahaguruke ngenganye kuva muri Kenya Pasteur yo mbabarire jewe akiryo yambwiye ni president w'abayumbe twibwirana byose yarabikoze amavuta yaturayubaha je tibarayamenaho ariko ndabona biri gusatira abanyeshari bagume bumva ndakwiyegereje kandi yarabwirije mu kabiri guke jeze ikintu Imana gwereka yampaye nze kumenya umunyamwuka je yiri kuvuga atafite umwuka nza kuvumbura neza kakuvumbura kagucira imanza buke ati boku bagabanye volume se bagire gute ariko Imana igumugisha uri umunyamwuka ndakwiyegereje kandi tuzokwana cyane ko ndaza muri Kenya uzontegurira amen mukubita amashi kubwa pasteur ndiyegereza abashuranzi Aimable yaje hano atasubira gushaka piano ariko no piano yaje kuvuga byarangiye tuzihoreye kuko bayimenye ifite akabazo ka screen ariko yagiye gushaka indi piano aho hari Imana imumugisha wenda ashobora kuba yanafatiriwe piano haguruke beya kubisa accompagnement zake ivyo azavuga nibyo kuri twatweka critique nyinshi ivyo avuga beya nibyo akubisa accompagnement sinyizi Kigali ntayo nzi ntanura ayivuza none ubwayo mavuta Imana yaguhaye uza numva beya gutufrangitse kuvuga ngo abari njeme nico nakirijwe n'amashahi ivyinshi yavugije beya ukiri kuvuza ni benshi mwatangiranye utomenye iyo bari no bakubwira bi Burundi ndabazi wo bashakisha ukababura kubera siki ugihari nuko gifite amavuta kandi beyagira umutima mwiza mu bacuranzi bose jewe wenda nza namandasiraho ariko beya yugiye Kenya aza guhiga amafaranga ya beya muza mwamuyagaba nakara umucuranzi ubwira ngo akazama kwepa guke beya ariko nimba afite bitanu murasangira uwo ni umutima mwiza no mugi kubwirirwa ni ikibazo uzo umuntu kugurira ibyo saa sita kuri zuba hano kwa Rando zorusha
agakuramo bitanu byiwe akaguha ibiryo ukajya. Uwo muntu sinzi ukuntu umuvuga. Beya rero uwo beya. Imana gumugisha. Bitamasha. Pilote kuva muri Kenya. Imana gumugisha. Novuga byinshi kandi kanenzo batindaho. Kuko tugiye kwa madupasanya sinongera guhaguruka. Wereka niwe uramukomezanya igitaramo neza ndaza kubagira amatangazo. Pilote Imana mumugisha ndakira Mbabazi na Moses icari imwe wahaguruke. Mbabazi we Mbabazi agira amavuta. Ayewe turagura mbere ko wabwiza uranzushisha kawe. Baba ihumeka papa kuri inyuma. Kandi naje iyo umuntu muri inyuma arabatonkanga. Wenda utupepo dutoye ndandushobora. Utudupo ari amapepo kazaza ukamo ugatazwa ariko arwene nane nza ponyo. Imana igumugisha kuri inyuma kabisa. Moze Imana igumugisha nawe. Aba cameramen ba Franco ba Umuhanyi nabandi bose Imana ibambugisha. Ndiyegereza mama mushimira kashigikiye. Ibintu zose nagiye Bukavu mama tuzadukorana. Ndiyegereza madame, ndiyegereza abanyamuryango bose bakane. Ndiyegereza SG w'abanaziri. Ndiyegereza Jacques. Umukutira amase Jacques. Uyu niho dufatikanyije. Ukuni nawe ari guhagarikira akagira akazi kagoye aratinda. Kuko nje watangije ikirere nzaho kiri kugana. Namavuga ngo reka komeza ikirere. Imana igumugisha. Ndumva ndiyegereza buri muntu wese waje ubwambe hano hantu suko kane kari kasigaye kameze kagasigaye kuzura. Ariko bitewe n'impamvu zo kwimuka abantu baje uyu munsi. Ubutaha none bazarangira abandi kugira ngo bizagende neza. Nkirangaha aka kane tuzongera gusiba mu bikubitira amashi. Mwani magambo ni buri kane. Kwako twageza ducishamo ngo wakani ngo tuzokora ngo tuzokora kandi bizosubira kuba. Kuko imbogamizi yabiteraga resi nizampisha harimo gukodesha ibyuma, harimo gukodesha aya matara, harimo gukodesha intebe, ariko ino sare mwabonye ko zose irabifite. Niyo mpamvu iyo mbogamizi yo kuvuga ngo tuzodusiba kane yashize mu kubita amashi. Tuzosubira ninja muri Amerika nzogasigira guhereka naje Australia agasigire Jacques naje Zimbabwe agasigire Beya naje Zanzibar agasigire Mbabazi. Tanyira ko kano kane n'ugupasanya ni igicaniro nimba kuko ndapurayinga nibambwa ngo kirikindageze usingiza mikuru kwizera nigende. Ariko paka kano karere kamenye yuko hano hari Imana mu kubita amashi. Nono rero gwera saa moya hano ari amakondisiyo tuzatugabanya volume munafunga. Hano mahisi nicamaze. Wenda bari kubwiriza bone gufungura kugira ngo bigende neza. Ikindi mureke duture. Nje nanze kuvuga depense zaha nako namwe ko murabona mwicaye. Tizoroshe. Tawe nakabze, tawe nahamagaye, tawe ubona gujije natera utoki. Tizoroshe. None kuko gushikira akane n'igicane sikiri kizanje za madamu konte yanjira ubwo igicano cakane umuture tita kuririmba umuture nitumara pastor Alex atatambuka tuvugana iminota akoresha ahita kurikirana ngenganyi wereka raza gukurikiza.